Happy Saturday! Espero ko ba sa tour sa ating umbong simang, ikatataon simang, produktivo, whatever that means to you, no sa ding pleno weekend di Carnaval. Tapos midi namin kuminsa ako essay. First of all, may kaya remind po sa pagkwida po sa mes, minasasi po sa atunin, si Mang Pasa, ido si Mang Pasa, no sa papehopi, diba, ito piko di security, safety, randi carnaval, pero no solamente pa aspecto di sa lokal ko, nos friends di kapiyata repeti all the time, pero tambe, entre otro about food safety, des, ora ko ba ta packing ba lunch of bo snacks ng awe, imayang, para make sure ko ba ta si sakit yung forma safe, abo naman si bira malo, durante parada or a day after, mitahay sa hobi importante because we don't talk about it enough. Sibo amen sa episodes ng aki manera ko sabo perhaya ng back samper riba YouTube Facebook di kula fam pero tambe riba Sincerely Carolina after our favorite podcasting platform, so do not worry. Miti live. Anto, miti hope excited pa sobra miti special person in house awe. Pero I'll let her introduce herself in a little bit. Pero may kumisigi, may karabi sa Danki. Obviously, to my awesome sponsors, may karabi sa Danki na Pringles, kuting ng Valentine's Day campaign, but hindi dia jusung papartisipa to win romantic dinner for two. So head on over na combersacion Facebook page pa mas informasyon, free ba na Instagram, pa wakong abo partisipa. And of course, may karabi sa Danki na total sibo ahaya un chance pa catch ng shirt and cups i-contribute to Mickey's Foundation. Great. If not, boo. I'm just kidding. Kidding but a little serious. Pero si, desito espera ko ambos para contribuir di algung forma para sa reusable cups ng durante Carnaval. And of course, Danki na la Roche. I do not say this enough, pero kara junta sunscreen. Anto kara reapply para tananta largo. Kasi si junta sunscreen mahintan, to quiero que it will last for all day. It won't. Just make sure pabuting sunscreen, din botas, of si bota bayendo din grupo, double check ko ba grupo, sinantinghin na ko por you double reapply, sprays. Anyways, di hope manera ko po stay sun safe, but do not forget the 2-finger rule. Pag kada parte di ba kurpa, bumisa usa at least 2 sets of sunscreen. So I'm just gonna remind also, with all of this, yes, I am back. Dulce a takeover, algung dia pasa. Paesunan ko no to sa mito ta afo orato pa training, and it was really really nice. So si was kasama as over and see some cool pictures, head on over to social media, di ba Instagram at sincerely.carolina. Si ba kabi stop ding auto, anto basta ko no tabay por escucha full episode, karag mo prahay nos back, riba kula fam sa YouTube e Facebook, idi Sincerely Carolina, avo escucha nos back, riba jam Mars. So without further ado, ito laga Mirumang muhe, kuta in the house awe today. Introduce iso mes to contanos un tikidiking ata, and then we will go from there. Hi, Tay. Hello. Days, pertama por introduce po mes. May reportahe na ng kutim di ba social media awak more recent picture di nos, right? Kung sa sakra Holanda. Pero bueno, sabi ba kinang? No. Das may kere hende porta ta full money ha, Carolina siblings in the first place, right? I do. Mita é uma de mais grande, die is Span clan. Anto si meeting op in Bibana Holanda. Mita eigenlijk dedicaam je mes para doen les met je vrouwschool, met doen Engels. Aparte die essay meeting differente taken na school, mita begeleid na tabisa stagiaires, dus interns, anto mita coach tambe staff nobo. Anto tame nos ting club di television se kanos na school ku mita coordina. Dus essay ta mantener mi hobby ocupa. Anto aparte die essay, mita schrijver, dus mita author, indie author, dus mi mes alanta mi publishing agency, anto mita publica mi mes romance books, dus mita romance author. Yes, you are. And to be the same rush through a little bit of who you are, which is fine. Pero mention na ako bota involved ko otro cosa na school, una ko bota duna las, entre otro tambe television, mita kere portauta nice pa hinan sa ako before you became a teacher. Bota ti big creative aspirations. Anto portau po konto no son tiki di what you did before. Anto kong toka wendia bota si uso di that knowledge. Nou, promeco mi abira je vrouwschool.
mi eigenlijk zie filmwetenschappen. Ik heb een masters na Hollanda, naar Nijmegen. En toen mi baya fota ambe matraha tiki na Amerika, matraha tiki na Mexico. Anto ja, ora mabini back Hollanda, resultati ta hopi difficil pa haya trabalho den sectore, eta coisa hopi chiquito, ha, dus we mister conhecer juist een naam por traga full time. Anto eu me decidi toch die hasi algo acerca e tiki mi eigenlijk lora de ecos die doen met die les. Anto me decidi toch die hasi maneira te zo'n omscholing, dus mi part-time eigenlijk party anoche, maar haya mi bevoegdheid para mi por oficialmente doen een les. Anto ja, eigenlijk als cinema lora de ecos, anto mi lamentablemente sali de momento voor die mundo die bopisa medios nang. Anto mi tatin hopi suerte con una scuola, ti un proyecto cu aina na tabata hasi e tipo di cosa dus mi take over sei anto malantele dus estaba un cos chiquito anto mas ele ahora que más grande anto ta no sta me cos mi scuola ma Dendron College anto no sta me cos Dendron Media. Anto moeten die eigenlijk van die brugklas, teko examenjaar, die tournivel, tour edat por uni, nata siele na ora nan después de school, anto eta nos ta sinyanang kon die safely ku social media, nos ta duna workshops die camera techniques, nos ta duna workshops die editing, journalism. Eigenlijk turcos que tenho coberto multimedia. Tenho parte também me trabalho junto com colega que tem mais conhecimento de informática, e tá dando workshops de game design, website building, todo tipo de coisas, né? Então, tudo muito que tem interesse ou aspiração para de direção em Nampo Uni. Nós tá para bisa guia nang den ruta e. Dus dat is het in het kort of lang. Sí, pero me quiere algo, a veces me conocebo, I follow your life, pero me quiere hobby gente tem miedo hobby viaja de Biden creative sector, anto make career choice ko ese dus den bocaso abakis pa hase bo first choice anto después va bay into a more conventional job ane hena tabisa e hobby bia local ko batawa ke tendencia dori feeling the safety hena tem essa tendência de bay pa mas conventional route anto j porta develop algo on the side ko ta more creative. Minota bisa como any path, right path or wrong path. Pero si bo por walk back ding bo ayan nang ting anything ko pa bo a stand out of no necessariamente ko bolo hasi diferente pero ko bolo bisa okay porta isa kita ko sang ko mani awen dia melo basta mas consciente about porta te asoro to ko bo estudiante nang pahena nang ko ting un tiki miedo di dabble of dip ending e mundo creativo kiko ta ko sang ko bolo por bisa nang ko awen dia years later but the same time ik kosta hobby personal pa sobra eta depende di hobby factor. Por ejemplo, si vos tin tour libertad si bota young, ado tin tour libertad dus bono tin responsabilidad de un familia di cria of algo assim, né? Sim, zeer zeker, me bisa follow what dreams nang, anto no give up assim ali, so sei te lo qual ko asoso de ko ami, me ta sinto ko ami si basa mi apurba drenta den mundo kuta, mas me bisa o mundo hopi chiquibo me se conhecer juist te hene nang, anto sei ta nota cospa ni Ruba ni Holanda tá echt mundialmente é um mundo chiquito que botinho luta para botar renta dentro para stand out para botar relevant e para por lograr assim uma carreira de essay pero não give up lié. That being said, botinho tem plan B. Essay tá minha opinião personal, me tá haya que me seti plan B, me seti coisa que por een backup plan kubo po val terug erop. Paso dorgo eta un mundo hopi difícil pa bodrente denjando tambe pa boting un entrada structural anto ku un future safe or whatever pa boting bo savings na kubo pensioen que tipo de cos nee. Nota uma mala ideia para botar backup plan, especialmente se você tem que depender de financieramente. Dus se
follow your dreams, pero haciele de uma maneira smart. Dus botin ku ting bo backup plan, anto não significa que botin sali for die mundo de criatividade, pero pa botin in ieder geval uma maneira que botin entrada, se es ku kos no by maneira bota espera of sonha. Sí. Me quiere decir algo que está afecta a hobby persona ng ding mundo creativo, no? Sí. Eta uncos ko bota bisa okay, eta mundo chiquito ando mi bay fight for it, ando mi bay hasi mi best. Kuriba sumes ting high levels of stress Sí. e pressure, pa sobra maneira pa mencionar eta super competitive. Sí. Pero também na banda, kung na momento ko bating stressors maneira financial stress, eta contribui eigenlijk naar een state of mind que porta difícil. Sí, Então, sí. Sí, anto a mi opinión no está sobra por no a make it, por no por seguir de sempre por passear on the side. Dus boting uiteindelijk is het lo cual a mi aquí spe mi no a logra make it para mí así full time, pero mi no a give up completamente. Mi entrada fijo na kuta pone como te senti pida de security, pero juist dentro de mi trabajo, anto de mi hora na liber, mi atoja ya uma maneira para seguir com paixão, anto creatividade, com coisas que me gusta assim. Dus don't give up. Is uiteindelijk een message. Sí. Y me quiero mencionar algo hopi nice, que still following your passion, pero maybe adjusting to whatever circumstances, what a ding y situación. Me quiero que hopi gente también tiene una mentalidad de it's all or nothing. Sí. Y é portado en el mundo creativo, pero é portado en otra cosa también, portado en un estudio que você bezig te volgen, of un sport, que você se me nota logra local que me initially tatakiar, me no quer hacer más. Y of course, door circumstances diferentes que por crear gevoel aqui. Pero por tal op quanto nós tiki de, finding your middle ground, tanto toch quando que você sente que tu dia op dormir noite e bisa me tá sendo bem coisa que me tá leuk, não que trabalho não tá leuk. Pero você caminha bo paixão, eigenlijk é coisa que tá do nabo energia para você seguir com rotina diário. Sim, esse ja, a mí mi tatra eta costa si energia de sentido que botinco dedica hora na je, pero a mí ta opina si eta bo paixão esse nota coisa que eigenlijk mensen strobabo. Dus a mí a logra pa parte que ta multimedios nang mi incorporele de mi trabalho, anto lo cual que ta mi paixão pa skibi mi ta haciele de mi hora liber nang, anto especialmente a noite, pues ja, mi tem família também, dus a noite mi ta haya mi tranquilidade com mi porcinta, você sluit mi mes af die rest di mundo, anto dedica mi mes na parte que também eigenlijk ta dona mi energia, anto eu bota sinti toco botin espaço baduna bom mes espaço então sei me tá importante também que bom merecer para boduna bom mes espaço para você seguir assim coisa que bota gusta assim que tá bom paixão apesar que nota para bisa bo plan A mas então eu botin que tu mele como mi plan B pero mi nota lá que ele cai se não just find your time because you're worth it and you deserve it. Sí, me quiere mas como você sei, dona bom mês espaço e tempo. Mas me quiere não tinha tendência de estar hopi harsh riba nos mês. Anto again que to hopi preto com branco, anto que não porting tordos. Anto eta kiko bo erkeer. Do you want to basa sinti a fulfillment anto have you found a way to do it? Anto eri kiko abotin ko dona di bobanda pa hasi sa aqui. Sì, eta balans met te kere. Balans die nogmaals si bota hene of mesta depende toch financieramente di coscuta botin ko hasiele do di mes com esperança que botar esse também tique leuk, pero é uma questão de planning. Então se você logra planear de uma maneira que botar sobra bo tempo para bo time management para bo sobra tempo para bo assim lo qual que tá bo sonho não que juist é coisa que tá donando energia com satisfação seguro é hobby importante para se é tique pampering de mês dus então sempre tem toch
ya un semilla de esperanza de lo cual que bota haciendo de bo hora libre nang of party a noche of pafodi bo routine diario ha po cresce bira grande and you never know ku uiteindelijk bo sonho nan tochta bira ha lo cual ku taba tata bo plan inicial dus ja no give up esse si mi ta hobby importante. E a trove, no? Maniera de mencionar, mi te quiere também nos te pone no society, nos ting maneira que nos ta wak bida su progression, anto unda constante supposedly ta passa. Anto si e no passa rond di edad A of rond di stage of life A, maar een koos kan not passa mas. Anto kuya, ita ke passer station, anto boting go let it go, but it didn't happen then, so it's never gonna happen. Sino ko sinos wak kong bida, anto kong hina to function, a lot of things that happen outside of that norm. Anto maneira bota mencionar, nota ko bota bay hasielo reportar ko mane halvas ko sei tawai passa, pero ko bota sielo sobre bota enjoy it, and of course, sei porta a byproduct, then so be it, right? Sí, ting lamentablemente de maneira visão que cada edad of passo de vida bo mestra fulfill certo expectations nang ku of bo mestra pone of society ta pone riba bo anto vida nota kana asine ha bota plani cos anto diferente maneira de llegar camino que vai bo vai via links rechts 3 passos 4 passos están que tiene más suerte de un paso nanta logra pero nota pa sobra cosa no asali maneira bo aspera botinku eigenlijk lubida turcos kuta bo sonho nang anto mi te quero bien eta lubida se es más anta lubida kiko nan sonho inicial anta batata paso bota quera caught up den bo obligaciones nang anto ese ta cosi ku mi te sia mi ler lengan tambe apesar ku vida nota by maneira ku boke no laga struggles na di tur dia ki brabo anto esse no minuto di papiando over di parte creativo so esse turcos den vida dus no laga kos ki brabo que era motivar optimista anto ere bota mira ku kos bon lo sali uiteindelijk pabo i tambe bo pone bo expectations nan pabo mes hopi haltu ora ku kos no sali maneira boke ja e downfall ta mais duro ainda. Dus sinha também tá mild para o mês, anto desfrutar cada logro, anto celebrar cada logro que borrasi que tu cosco a mim também tem cozinha, se mana turta bisami, você que bota logro cos, anto o mês também, okay, what's next? Dus bota queda, anto dat é bom para sobre botimo ambicionan, pero para na momento nan que bo ahasi logro, anto celebrele para o mês, anto reconocerle para o mês, anto acaba volgende stap. Passo seguinte. Assim não bota seguir by. Dus seguro me te quero que tá coisa importante e também no laga society decidir que hora botin bo mestra alcançar essa aqui caba ou bo mestra nota bota decidir bo tempo e bo passo nang e coisa coisa bem moeilijk die mens para sobra a sociedade está exigir of não tem bepaalde image from how it should be pero por badilaga esse loss anto me te quero uiteindelijk bota biro bem mais feliz. Dus it's easier said than done. Yes. Pero é coisa que me mês também tem que corda cada vez. Dus just take it easy and follow your own path e não laga nenhum de bisabo what your path should be or how you should walk that path. E me te quero assim botar em boa felicidade. Sí. Yes. Nós começamos a saber mais aqui riba tono hobby hobby filosófico, hobby motivating. Dus me espero pessoa que tá getting ready para vai carnaval, nanta sinti nang mes extra nice, anto nanta klapa by jump, anto sinti mane empowered. Sí. Anto klapa follow their dreams. Awo des bota skibi. Anto me te quero que hobby hande it across their brain, their mind at some point. Tanto biso what about si mi skibi buki of mi sempre lo que era skibi buki. And whether it's about situação que passa, of biography, of echt area que nanta haya hobby interessante.
how do you get there? O bata llega o ko bata decidi ko bane okay, me gusta storytelling porta, me ta gusta penmanship, me ta poner iba papel in some way or other, of me ta gusta type storytelling. To the next point, kung bisa no, me ta bay hasi saki mane un actual buki, of me ta bay go through that process. Kung proceso abay in ieder geval Pablo. Ja, ting un debate ding mundo di autor nang bota sea un plotter of un pantser. Okay. En ja, ami nota asina blanco com preto, dus ami ta kai net mij. En un plotter ta un hende ku ja, eta traga un plan van aanpak, dus eta cinta, eta traga su outline di con ekepa su buki kana, tinkuta ciele hopi global, dus kubota manera capítulo 1 também oferecer, 2 também oferecer, então nada tra un samenvatting chiquito di kiko nanke pa verhaal kana. Anto tingo ta sile masha elaborar mes, anto mit papiando over die cada escena. Anto die in panzers nang, kuta gewoon ja nanta cinta, anto nanta literally gewoon mida como se skibi. Anto we'll see how it goes. Anto turdos die nang bisa advantages, ora ku bota un plotter, eta bota traupi ma structura, anton ja nanta bisa yorita beku na momento ku botin ku by edit bo verhaal botin menos trabalho pa sobra botin turco structura bo sa unda botin ku haya turcos back. Pero bopo bisa están ku tabay pa panzers nanta ta ja na opinion ta ku eta kita di bo creatividade pa sobra basta bota hayo inspiração, não tem gana eu arei de tra outline com timeline, anto botin gewoon boke skibi, anto lo qual botin demo cabeça boke gana riba papel. Ami a cuminsa como pantser, dus mi prome novela, mi debut novel, mi eigenlijk skibiele gewoon, anto después ma vai back, anto ma vai structurele, anto mi a riparar com ecose, anto ma mashopi trabalho e tempo mês. Okay. Dus na mi di 2 novela, ma decidi toch educar-me mes. Então, ok, como bota traga bom outline? Como bota nanta by bota skibi bota traga mood board, bota skibi pa bo mes bom character description. Quem bo personagem nanta bota visualizar na dentro cabeça, então acaba bota poner ele riba papel. Ante coisa ta ajudava para cada personagem tem su mes kuta hende real on paper, então não side character of basta hende kuta asina flat ku notin su mes verhaal ku personalidade de buki. Dus ik koos nee si amita het importante pero not necessary anto cada hende tem su mes maneira de hacer. Dus you don't have to be the one or the other, you can be a little bit of both. Esa ita mi manera ku ami asina amita traha, anto that's what works best for me. Dus ja, wat tinko haya way denje. Sí. Me quiero ver un shout out para que pasó ela mandamos message ante esta mane Carolina. I want to ask her what her process is. Mane con ela llega na decidi. Okay, bit by por essa grabo papel, so hopefully essa aqui tudo nabo onde que insight and do some googling anto. Sí. O aqui ko ta work pabo. Sí. Na que momento ba decidi ko okay, so iso botat dinge mundo de film storytelling is very important. Sí. So me quero say sempre todo de momento. Pero naquele momento eu pensa que, ok, me gusta storytelling, but me saco but enjoy walk bom film, but enjoy walk when details, plot, it make sense or not. But I hope, but that eye to detail, pues bossa, hope background stuff também. Naquele momento eu decidi que, ok, me quer take it beyond portar mundo de multimedia or film of bossa the town the observing side, anto que bota bisa me quer go into writing. Pasobra, obviously, buki também tá algo tá área super competitivo também. E tinha sino hobby genres. Então, naquele momento eu decidi, ok, essa aqui tá who I am, of no tota maneira decision, então just maneira essa aqui te, então of but decidi como vai commit to, you know, this author personality. How does that work? Nou, in mijn caso, mi sempre estava fervent reader. Dus mi ta gusta lesa mas mes di tur tempo, anto normalmente ku bota lesa bota maneira
bo meestal met hij bo idea nang anto bota lesa un verhaal of un story anto bota manera a mí lo hacía otro. Sí, a mí lo pora jammer que la cabacina, no? Teorie mi ta cara kla mi yuna ta mas chiquito anto mi ta bata hiva nan sport. Anto camina nanta bata sport bata que era leo fe mi cas. Anto ya na Holanda bo mesa 10 horas distancia nanta mas leo fe outro. Anto mi ta bata tinco guarda 1 hora arriba nampa na caba passou eta bata net e momento que tá muito tempo muito cortico para vai te cas vai back. Dus mi ta bata guarda arriba na inang. Anto ma começar de vai com mi laptop. Anto mi di gewoon mi idea nang mi ta pone na riba papel anto mahasiele gewoon para mí mes sin een expectativa ni idea eigenlijk echt pa ding en momento en mi publish e buki maar tarda u aya paso mita completamente autodidactic dus mi mes assim mi mes turcos mi a compra buki over her how to tell a story mi a work tutorials mi a sim mi mes como to structure un story anto vooral de genre ku a mi te skibi pa sobre bobo bisa guidelines di cada genre ta basically the same pero naarmate bota bij ding genre si bota skibi un thriller por ejemplo bo beats manera ta bisa dus es sucesso nan die cos nan de verhaal ta completamente diferente di un romance story nou but necessa basic knowledge di genre como ta skibiele dus es mi assim mi mes nou uiteindelijk mi acaba di skibi e buki anto mi amandele mijn sister-in-law anto gewoon dat we meneer wakkie kom skibi anto ta mi tinko bisa a encourage me toch di ko mi cosa kita hobby bong ja bo me se tweake un tiki aki aya pero eta mucho bon pa bo gewoon manera no hasi nada con it dus go with it dus mi a mandele pa un editor na Holanda ku tambe ta un bopo bisa na te mele un independent publisher dus un small publishing house anto na agustele ma shopi mes anto nang a donami un chance anto na a edita e buki anto kaba nang a publisher dus nang a hasia inicialmente anto mi digo bisa they gave me a chance pero nang core business no taba ta romance dus nang taba ta nang core business taba ta memoirs anto uiteindelijk bobo bisa collaboration no abai manera ami taba ta desea dus ma decidi di tuma riendas de mi man atrobe anto nosa nosa by no separate ways anto di uma manera mais profissional mesmo por sobre mahaya tour mi rights nam back di mi prome buki e mi a decidi toch com mi kete ne riendas ku e control ado se ta meta un decisão importante ku botin kutuma ora ku bo kebira un author of ora ku bo ke publish algo si bota decidi di hasiebo mes ku bota bira un independent author or self publishing author of manera bisa indie author of si boka si traditionally ando si puede decidir así traditionally e cose tin su ventaja nang pero si bota perde hopi di control over di mes creation dus mi a decidir así ele mi mes mi alanta e ore un publishing agency kuta gewoon pa mi mes dus mi a inscrevi mes na Chamber of Commerce como mi mes publisher e mi mes a volve publish e mes un buki pero ma cambia e cover mi a tweak un tiki mas pa sobre de tempo e masinha mas cos dus mai chance di derecha e novel un tiki mas ando mi digo bisa a partir de esse mi tá hopi contento com mi adito ma decisão e passo mi tin control completamente over turcos que tá sucede com mi buki nang eta hopi trabalho sim para sobre a bomesta bono de new hende para ajudabu dus ora bakere ku bakabi skibi buki anto ku good to go no that's just the start botin ku market botin ku wak kombota e publishing mes ata un kos ku botin ku tuma hopi decisão una mita vai publisher e qua platforms kiko ta ventaja nan ku desventaja nan die saki nou en dan bota llega na e fase di okay eta riba mercado anto wo con gente ta si hanye mita un don nadie yo no conoce ni dus botin ku build bo platform di lectores nan tiki anto de mi caso bijvoorbeeld a mi nota mais social media savvy dus eta costa mi hopi trabalho tambe pa mi queda basa
up-to-date con mi posts ng anto pues naarmata po tabira mas grande of in mi caso met dat jaren out of touch cultuur en new trends nang dus but ik keep up-to-date cultuur is say nang anto dus eta costa tempo e trabalho anto pensei me tabisa si eta bo paixão seguro bota logra anto simplesmente é satisfeito com ba crea bo baby na mori papi anto you brought it out there in the world for people to see, to know, to buy, to read esse é um accomplishment anto pa ami e nota importa si 10.000 gente lesa mi buki mi ta prefera pa 10 gente lese anto kumi a tresena un tiki joy anto no 10.000 gente a gewoon passa riba jeli anto na tirele de uns masa eta bai pa ami eta bai pa quality anto no quantity dus esse tá met un decisão ku botin kutuma pa keng bota bai skibi de mi caso é mercado de romance authors está mais competitivo mes dus anto tem 5 publishing grande no mundo se você decidir que você vai como indie author tá contra dinâmico tem que competir dus bueno mês é assim ele você escreve para o mês esse é o ponto inicial então depois você poderá dizer ok mas me tá trots riba mi produto me tá proud me tá vai trazer riba mercado então já não está lá com ele também então mi ibada na ta hopi realista mi ta manera ik ben al lang blij dus mi ta contento com mi alogra essa aqui anto me atreseriva mercado anto já que turcos ku tabini mi ta contento com ne dus anto that being said aqui nan tambe dedicação e motivação e botingu keep going anto eu bota vai op gegeven moment bota mira é fruto nandi lo qual kubo ahasi dus bitahayan sila nais ko ba mencionar ko botahasi ele na primeiro lugar para o mês anto é product ko bota sinti proud of ko bota contento over e of course ideally bo quer para outra renda nan também enjoy ora ko nanta lesa bo produto pero é nota ko aceita bo main goal nota pa vende bo main goal nota pa money make a living out of it. Mas não bisa si chances to give, of course, esse porta option, so be it. Pero no ko eta local ko ta drive bo. Awo hena nang porta on the outside of hena nang ko to condition pa pensa riba algo me certing monetary value, algo me certing mane added value se deve costar mi tempo e energia e me mesa por saca algo for gele. Kiko ta algo ko bolo por bisa hende nang ko ta struggling ko esse porta para mes ko nan sa ko nan lo que hasi algo pa sobre ko nan ta enjoy it e nan que hasi home para mes pero porta nan ta sentir pressão nan di society ko it has to have monetary value otherwise it's not worth it. Offerta ko te asa ting hena nang rondi nang ko te bisa nang mani hay pakiko bota worry pa hasi ekoski e porta books pero porta fashion tame porta anything onde ko hena te bisa si tanto bali bota hasi ele ta so competitive bono ta bai gana placa con eto kiko ta koso ko bolo po bisa hena nang patok motivate ang uno pa still choose to do something because you want to do it, pero porta também na hena não que tá escutando que tinha tendência para hopili bisa hende pane hai pero o mundo eita hopi difícil. Now a mim tá opinar que ora que vou decidir que vou fazer algo creativo, vou ter que make a choice, vou ter que quis para o mês que me está fazendo é coisa que para sobra me está estima lo qual me está fazendo está dando minha energia lo qual que nós mencionamos acaba of me está fazendo para sobra me que gana sangue é coisa que para sobra é duas coisas nem me está quer que na nota vai direto junto mesora dus esse é choice que você fazer para o mês se você decidir que você fazer para sobra é que gana sangue né eta questão de achar market research anto eu me quero personalmente o aspecto de paixão e hasi lo qual bota gusta tá come on the second place anto bota base market research kiko de cosco tá bem mas mio como tá hasi make a buck out of this make a living out of this anto eu bota quis uiteindelijk produto que o consumidor vai desfrutar e não necessariamente que bota desfrutar de hasi
na outra banda, se você quis ervoor para não, bijvoorbeeld de mi caso, me por skibi de outro genre, pero esse não tá inspirar-me. Dus, minha mentalidade tá, ok, eu consegui um hobby, é hobby que sim, tá, eta kita tempo for di hasi outro coisa e se me tá tenho explicar gente que se por isso me não tá gana hobby sang me não make a living at this point the coisa aqui pero me tá enjoy mesmo com outro gente tá enjoy di jog or swim or surf or whatever photography or whatever dus essa aqui tá meu hobby e me tá bem sério de hobby dus me te quer se por convencer você bo loved ones ou gente não está ponendo a pressão e riba bo se você explica não essa que tu coisa tá se feliz me te quer hopili of me te espera que gente não está estimado tá donado e direito de hasi e com qual que tá se feliz então se nota coisa que tá lever op sang of donado by the land de bida of status of que tá so be it por sombra ora bota jog ora bota kitesurf ora bota hasid bota sepa bo mes e bonota sepa bo gana algo feije tangível, de questão de sang of status, bota sepa so te sibu feliz, e tudo na energia, peace of mind, whatever. Então assim nem botin go about it, de minha opinião. Sim. Me te quero que ita hope interesting pop put it into perspective assim, né? Pa sobra nós tem a tendência inderdaad de doen een mas ruimte com certo tipo de hobby não, of certo tipo de pastimes, anto tá mais accepting de não que não está de outra coisa não. Mas mesmo nas sports, por exemplo, tá algo que a maioria gente nota question. No. I mean, se botam amateur whatever sport, it's fine, but nobody really cares. Sí, entonces es más, waque, está sport por día. Ajá. Sendo que está costando também energia, de maioria sport, está bem como costam também, se botem de equipment, etc. Less, whatever, para mim que vou figure it out. Pero nossa condition para pensar que esse está aceitável, então no momento com gente está bem tiki outside of the norm, se não está collect fish or whatever, nós vai ser tiki weird. Se gente pensava meu hobby tá traha paia of my hobby ta traha klitschikama, money kilting or whatever, and I say tiki weird. And a waste of time, huh? Sí. Really not a judge, good a waste of time. Sí. Me had yung idea di una sita bini, me tabay, make un educated guess, ko it has to do con nos hyperfixation the productivity, y con nos ta wak mane physical movement as a form of productivity, siendo ko un hobby of un pastime ta mas calm. Sí, pasivo. Pasivo, sí, yes. Sí. Nos ta wake mane flow, nos ta wake mane menos. Siendo ko ita require hopi energia tambe. Sí. Ding hopi kaso ita require hopi brain power. Mi kermen pabosinta skibi kostang ita require a lot of brain power. Ponghendo ko ta artístico ita require hopi energia tambe. Motivação, inspiração. Sí, anto amitahan ko ora bota creativo bezig mentalmente eta é sumam de mindfulness. Por sombra den momento bota completamente de focus riba e cosco bota haciendo, que tá donando bo energia e paz mental e que bota, o sea, típico stereotypes de ora gente tá sendo being mindful, tá kunanta in the moment. Anto ora ku bonotin bota bezig ku bo creation, whatever it may be, knitting, writing, whatever. Bonotin tempo de o sea, picker over the future of past of problems of sombra bota bezig geconcentreerd riba kos anto e mesmo costa social bezig ta sport pero eu reto costo físico anto aqui na nós tá bezig tá haciendo mentalmente and we have a right to do that. Not everybody likes sweating, and not everybody basta likes to move their body that way. See, ito gezond dat nós tá support all physical movement. Sí. However, for us that are not as sporty, we found another way. Sí, para relax, ita mindful, right? Sí. Seguro. Sí, pero esta me te quer cosco nos nota papia erover tá met a respect de coisa aqui. Manevo ababisa, tem certo toch mané respeito para
atlet nang gente nang kuta sportivo of gente nang ku visualmente of está sendo cosa activo anto den actividad nang mas passivo de maneira toch maneira tiki kuna sei nota guardo aceptar of respeitar como passatempo que toch porta productivo para a persona ita donele peace of mind anto aceita coisa com tolerância e respeito meta binde sei anto ja judgment ha dus sei si ta coisa importante que nos me se corda dus ja a mim me tá echt pedi generan sibo ting familiar of gente que bota mira que saca sua inspiração a sua paz e tranquilidade mental door die hasi atividade que eta desfrutar e que nota harm new gente donele su tempo e donele su eta respeitar o tempo que gente eta toma para su mês então eta vai se no mês vai ter costa de outra coisa não of course pero eta merece e eta deserve everybody's worth their own time exactly en messe sim ja a mim tá echt ja tambe ku nós tá hopi lie ku have from 9 to 5 jobs anto ja sobra tempo gente tá desfrutar de vai dar drinks of de vai baila of aceita não passar tempo dus die congeori nós tá frown upon gente que tá dedicar su free time na coisa creativo que pode ser não tá donando nada sem pero para gente é importante anto importa porta cookery porta kikuta dus sim jammer mita fully agree com esse e com portanto nós temos para quieto mais viaja bisa nós because we're all learning and nós turda mane figuring out how to become better people anto ku se nós tá topa gente fazendo algo more passive e nós tá nos mesmo confrontar com um sentimento de maneira of algo assim think about why or maybe where that's coming from so chances are que eta algo da program ding bom mês que porta aba ou assim que bom mês ser sempre tem maneira value na algo of que bom mês tá basta physical base sendo que that's not necessary se cator gente então maybe sit with that feeling anto figure out maneira hey basta de verdade essa kita de persona aqui de verdade mita wake como menos persona of mita value su input menos of ma just what a condition to do that anto porta by tiki out of your way pundra hand about the process I'm not a very artistic person pero mita enjoy putra hand over di ng proceso anto ko na tegen na cosa even si mita hayele mane super weird of wasa but I really do not understand mita appreciate the fact nang ta haya mane bota bisa no ultimate form of panangyori mindfulness ita uno ko ng mes kunang pura create so hey by all means meskos no to comprende na nang kuta bisa kunang experience runners high you know it's the same I have not experienced that mita hayale weird so I can understand how some of y'all get there pero mi puwa kong gente tama ko tamani hasi yung marathon na falgo ibisa wow siya tuma dedikasyon ang hopi mani mental power as well not necessarily mani physical but the dedikasyon tempo dus si nos por wak creative products in that way tambe mi te kira nos assim apreciar diversity in people anto basta tapos ko ta make life anto nos mundo assim na diverse anto different which makes it nice you know Days, I want me to make travel para questions in regards to your books. Si bo mas akis buki ko tamani buki ko bota introduce bo mes ko nele. Qua eta ando di ko. Sei hobby moeilijk sobre si. Eta mane puntrano mi pa mi kis mi you favorito. See, it's almost like that. Costa cada buki ko mi saca tem história. Okay. Dus, kung mabing na story process de escrevimento hasta ora como te escrevi buki bijvoorbeeld ding temporada tem cantica kuta na moda of kung descobri biel anto buki ora mi te cantica mi acorda ribe momento como escrevi buki dus mi no po bisabu mi all time favorite
pero lo cual ku si mi sa e mi ta sinti anto mi ta feedback di mi editors na ku masaku cada buki ku bo saka bota mira ku bo po skills na descrevimento também mais dilante anto eta learning process anto mi ta quero que cada buki ku mi saca ta tiki mais mio ku é promé del mi punto de vista mi nota hanya feedback di mi lector nan kunan tambe ta hanya asina nan ta hanya gelukkig door mi ta positive reviews aqui anto se ta meta bom tiene ku nota gusta mi buki na pero that's their right dus para mim lo qual ku eigenlijk mi ta gusta di e cose che ta ku noting fin na learning process pa mi ando dor ku mi ta lesa hopi mi mes mi ta signa di otro authors dan tambe pero ya si mi digo tu na un respuesta Bati pari buki ding studio by the way pa eso nan ku nota favorita social media of na awak of na mes e post nos vai hasi giveaways dus days ting 3 buki que tu vai hasi como giveaway anto they will be signed copies as well. Anto nos lo hasi saki ding simang. Thus, stay tuned for that. Minus ba hasi yung quiz, pero minus ba hasi more like Q&A or something. Anto then you participate to win. Pero si, bisa nos 4 buki ng buting anto, you know. Bueno, Yes. mi prome buki, dus mi debuutboek, maar net bisa debuutboek, to Oliver and Erica. Essa kita kai tiki mas boy women fiction. Okay. Anto was bobo bisa definition di romance, contemporary romance, possibly historical romance, etc. etc. Anto women's fiction taku women's fiction ta dry mas riba desarrollo di female character de buki. Anto si mi ti martikere mi editors nang mi prome buki ta tiki mas kai ding categoria pero si ella ma Oliver and Erica is subtitles on when friends become lovers anto eta by over di amistad foi mucha entre Oliver and Erica kuta florece bira amor épico, pero cultura consequências na com esse tempo sombra já ora que bota by den transição de amistade na relação de amor já a dinâmica ta cambia anto esse também tem consequências não dus essa aqui me tá hopi bobo bisa proud pa sobre ta prome buki dus dessa maneira me prome baby namori papia e dos buki eta prome di series llama Interviewing Michael. Eta mais dark. Essa aqui cita erkai by romance, contemporary romance. Dus si bota gusta lesa buki kunta tiki mas spicy and sexy. Spicy and sexy. Spicy and sexy. Yes. Sigur, essa aqui lota na bo agrado. Eta by over di músico, rockstar. Legend que chama Michael Seal anto eta haya sumes de accidente anto de accidente eta perde eta bira disabled eta perde su brazo que pone ku e no por toca music mas según anto mucho moe Alison que interviewer via ta haya contact ku ne anto eta purba di convencele di hasi interview anto di dinamica eta surgi healing and love relationship anto kada tina manenang dark issues dan kunan ku overcome prome kunan ta klapa dan kumisa relasyon dus anto ita problema ne mabisa di series di 3 mita trabajando ahora que riba book number 2 dus si bota gusta esa series mita recomendabo esa aquí. Yes. This interview Michael. Anto edi laatste boekje ko mi adresse pa a giveaway ta my latest novel chama When I Met Elena. Essa kita tour mi boekje aan even by the way na te spelen mes af na Amerika. Per mi ta gusta hinka toch manera diversity de een boekje nang die origin dus bijvoorbeeld ding prome boekje main character un dosta di bindi Holanda ding edi dos boekje un main character nata italiano anto ding di tres boekje dus mi latest novel
Eta bij over die un guy americano, young, kuta bini di un familia pober, eigenlijk eta parariba sumes, ela perde su ouders nang, anto de circunstancias nang, que ta topa un doctor, Elena, kuta mexicana, anto kuta más grande kune, kuti un otro status, anto nanting un amorio, bobo bisa tambe spicy and steamy. Let me get a piece from what I'm hearing, it sounds like yes. Spicy and steamy is the main theme. No. E nota a main theme, mi tayo hobby importante pati un healing process. En tour mi buki nang mi characters na nanta flawed, nanta real people with problems, flaws, anto nantingku surpasa nang own demons nang pananta klapa na kumisa un relationship ku kunang bopobisa soulmate, paso saya mita nanta kaba ku nanti happily ever after si, pero nanti ku llega anto eta un journey panang llega inanang. Anto de caso di Isaki eta eigenlijk bopobisa tropes naman en nanta bisa ta ku they have the social status difference. There's an age gap. A main character, ita skibi completamente di punto di vista di mucho humble. Dus ze está met un cos como nota haya hobby de romance novels. Dus dat is wel interessante. Het in humor, pero también het in darker themes. Die hobby inseguro di su mes. En nota senti que ta deserve a female character and to overcome to insecurities and personal issues atrobe pa eta klapa de un relationship with his one and true love dus dat. Okay. Então, tres na aqui, aparte disso aqui, mi di un novela, também que chama For My Sister, e se cita kai boy na tem tragic romance. But so not un happily ever after. I'll just give that away. Pero eta un historia kuta echt manena ta bisa na Holanda aangrijpend. Dus eta kwebo, eta hobby emocional. Si bota in the mood pa algo más heavy and dark, anto porque llora. Was vita recomendavo anto binnenkort zie dentro di poco meeting un novella te sali ku a Flaming Love. Anto essay daarbij echt over die finding your soulmate. Dus essay echt een main theme. Anto eti un tiki tambe a theme die reincarnation. Anto and finding your one true love through the centuries and always finding a way to get back together. Dus essay met up and coming. Dus met keep us posted. Yes, please do keep us posted. Anto met hij hoop leuk op binko un paribuki con ons por share with other people and hopefully nantame por read that and enjoy see and get to know your characters but get to know you through your characters as well, which me kere ta hope nice ora ko lesa cosi otro gente but obviously write romance. So another question would be, but identify as a person as a hopeless romantic of but just enjoy a story now. Well, esta un buon pregunta pa sobra si bo puntra mi inner circle di hena na nanda bisabu bota asina no nonsense minota. Pero mi corazoncito na nanda bisa anto mita enjoy un buon romance story, mita gusta un película romántico, mita haya ku love makes the world a better place, anto mita kere sigur si kuting un gente pabo e fonang, no tanifica kuta e gente e sopo hasibu feliz, pero si basa manera te bisa cada pochi tin su tapadera, anto mita enjoy, say anto mita baita hobby elik, mita enjoy tambe e spicy and sexy, dus eto un cosco mita gusta skibi, anto más en nota en main theme di mi verhalen, dus en nota kom te skibi erotic stories. Just FYI. FYI, sí. Pero sí, tiene bepaalde escena picante de nanku basasi bota sinta in a public place. Die manera, la nos lesa escena aquí u otro via. Pero tour si ting cada una escena como bisa que tu escena picante e ting edul pa desarrollar
ja, Yes, het is een purpose de story. Dus en not zomaar een verhaal, een escena que mahinka prop de spaciële spicy. Dus dat is not een geval. Dus assim, né? All right. Our last question, kung bita haya leuk pa puntra hena ang kuta skibi kostang. Or ko bata skibi bubuki nang foto klatis ko bubuki nang bata ever pensari ba actors and actresses ko bolo quer pa play books. Sí, seguro. Então, ik wil zeggen, es más, het is echt een nummer para sobre botimbo character inspiration. Então, mita, probablemente visualizar gente de mi cabeza. Então, después, mientras que botas escribiendo, te casi me necosco, a character comes alive by him or herself. Então, eta evolve. Então, bota tal actor lo por honga en papel aqui, o sea, assim, então bating pode ser of juist dos handen of match de dos handen que bota fisicamente bota haya da que passa do que data seguro então ja sempre bota que dreams na no ooit ele wordt gravar então que bota então que nota trabo pa bo input então quem bloquear bota casting yes tá eu ligo para escutar esse is there anything que portanos no a touch base ribajele ko bota toha eta hope importante pa share with anybody and everybody who is listening itame porta contanos una gente por haya buki nan sina nota win one of the giveaways. Sí. Un mensaje so mi que duna tur gente ku gusta skibi just keep writing. Don't give up eta un cosco hope gente ta comisa antonata give up sobre nada bisa I've been writing for 3 years. No, but a simple process ya acaba eta enriquecer bida. Dus no give up. Dus sei mi que duna como mensaje si bo paixão tapa bolesa skibi please no laga ecose no laga nyo ende bisabu kut a waste of your time because it's not true. Dus sei en ja, si bota geïnteresseerd in mijn boekje nang, bopohanyami sowieso op mijn website www.desireespan.com. Dus www.desireespan.com. Ja, en to riba Amazon sowieso, bo buscami Desiree Span, bopohanyami in tambe. Lo qual kutame bopohasita volg mi riba Instagram, Desiree Span author, mi Facebook page tambe, Desiree Span author, bopohanyami inanang. En to si echt, boke reach me personally, bopo skibi mi info@desireespan.com. En to mi sino contento patende di vos nang sowieso tour feedback review malu of bonta welcome pamita met een learning process you're never done learning dus mita haya masje leuk mes patende di mi lector nang. All right. Well, thank you for that. Mi kere ko inderdaad pa just sabra ba intanos ta living with very positive tones. Sí, inspiration. Sí, but feeling good pa mi te spera tame pa hena nang ko escuchando iku inderdaad ta porta, you know, in a tough place probando figure out if they should continue basta haciendo algo ko nanta enjoy pero nanti miedo of nang no sa kung pa hasi esa aqui mas grande of basta whatever mi espero que vou pôr saca algo for the episode aqui se vou tune não tiki lá tanto bom nós que for a conversation do not worry nós está live riba Facebook e YouTube qualquer man que vou pôr haia back riba Facebook e YouTube di quella fam e sincerely Carolina so do not worry e nós rata sharing links tambe e riba de Marcelo tá available riba bo favorite podcasting platform mi quero ver se ko awit ta hopefully pa mi tambe como romang chiquito paporting mi romang grande ko so ipatimo na Aruba después de Hopi Aya. ¿Cuánto Aya más o menos? ¿De 5? Oh, más. Na pensa, si prometo mi anase de 5, de 6, sí. So after many years, pawakbo na Aruba, so in between so wak otro na Holanda, pero pawakbo kinang ta leuk anto sowieso patingvo de mi podcast live, you know, sitting in front of me is super nice. I talking about something that I know that you enjoy. Iku obviously mi tamita proud ko buda hasin. So, without further ado, say to the tepa awe, mi espero ko paisunan ko ta, you know, llegando parada acaba, mi espero ko bosta safe awe riba caminda, karo ko ting mayang tambe,
Cara riba outro nang tami din proceso aqui. Tenha paciência se passar lá foi bocas cara ko riba no paravia ko tráfico. You know, just wanna say that. Tenha cuenta ko regla ng di local ko ta carnaval, regla ng di tráfico também, obviamente. E you know, vamos por enjoy di forma ko ta leuk van ons mes pa outro nang também. Anto zeker men cuida mes de diferente forma entre outro também. For solo pa bono meselanta mayang of jaluna ko horrible sunburn. Anto atabago quentura and whatnot. So, you know, little things that will make or break un carnival weekend. Siguro. Enjoy to rin. Masyado si Messi. Alright, thank you so much. Time ko na bisa un shoutout pa Byron ko ta si Aya Mayang. So, happy birthday Alfast. Anto, yes, I will see you again next week. Anto milo konta bo sa untiki di lokal kumi asia na Malta. Milo to papiano ko diferente yan ka forma parte di sa aqui kumi tikira ta sendo bonito trabaho riba nos isla riba diferente area. So yes, without further ado, see y'all. Anto, thank you, of course, to my awesome sponsors. Thank you na Pringles, Total, Ila Roche. I appreciate you. Anto, stay tuned for the giveaways, the book giveaways. It's Simang Aki. All right, take care and bye. I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in